Kulumak lishabile silika kwa Jesucristo Hochzibaon San Juan. Nabaleb la judi que kulak sarochot lish María, que Pablo Jesús nakkeril likishbanu, abanan con que bakui koshishcherre la parise likishbanu li Jesús, tohanak lishbeni le baktir ut la parise que shutupri chikuang ut keshje. Karut kabanu, shbanak likuin kain, nabalish nimkal ru etalin shbanu. Wita kaganap chikukan, shishunile te paganre, ute char ebla Roma, doles idi kasantin na khoak ili katenamit. Hure baan kaifas kawa chukwa el aktir salitshia baan kishjere. La eshtik magana kenau. Chimokoni que quiere tan ajan uso que era takam kunch quinzas kawaep tenamit chiruna ta osok shunili tenamit. Utain mokotyal tashkhunes ri kishche ban kho propet nakwan chak chok chukwa el aktir kishche chihun shilach nakli Jesus takam kchirish litenamit. Utmoko kaach takwi chirish litenamit reach bankwi shchutu bankil sa khunachil ebiralal shkahol li Dios linike cha totk. Uchalen sa likutan aan kishkub shkamsinkil hokanak li Jesus inkachik na beek chikutankil sa ishtianqeb la judi kiel ban aran utkoos salinakh nachrik indi chaqichot salitenamit Efrain shkawa utaran ki kanak rochbene lishtolo tana chok chakli Pascua shninqeb la judi utna bale likwangat qeb salinakh aan ke taqe Jerusalem rubelach li Pascua chishchajo presinkile ri yo que fishsikpal li Jesús utnakwan que sarochot li Dios na que estiat tsiribelebre karuna keche painka enchal dachak salininqe ratin likakwa